a foi riu megina kilo megina ma pat ki kama ti ye kama ti nani an kidongo kama na tika winya be ye ana foi tutwal tin pa mera ba cha pa dan tutwal me lo lok mo mana an pol kar ka furi bini I channel eni peten ma chiel an pol kar mano fonyo dano kin me gwako gweno iruwa malama gwako gweno me biachara pe gwako gweno man me kin gang kere yang ni ye mo gweno bije ni mudo po ene gwako gweno ma ke kero chwinyi loko kuoni obeo te nana pol kar mano fonyo dano channel eni ni waloko kleb luo ma ker ina lai winyo ker ina lube nyang lepen lewan mabe loko leba chuli mati simple petok matego manok ipoje win ma do waingo ka fere bien pen ma chel subscribing liking kile beta sharing video wa get kama na YouTube mini recommending video po dana maduong well ket romo ken pinyo wen kora mo ken pinyo wen nu dano te ka fonye ko logo mun ko po bere ko chan chawa wen gamete de konyo wa iri timo ngo melo kuni so tina me wachu gimo mana ak mo dongo twal ikit me tiki yate kwaro ani mo bor bon organic yete ko ane duwa ta watika aloe vera atakarach aloe vera na takarach be me boosting care pa gweno mi yot kuma ko be yot lwenye kumtuo aloe vera ti mabe watiki kalara be ko ne lwenye mi kwiti ka ingeo itanye gweno me beka di warming every day ka in pe ingeo gweno me beta di warming dwe wen dwe chiel me beka di warming we kwiti mo mate yeni uju to we ka eno cham eni u kon menwal riyo kum gweno we gweno dong ko bet ma yot ni po eno ka pe timo kamano I gweno cham mabe ki po ki kwiti ni ona chake gweno twila gweno pe don yot yat kwiti ni betie ki charge kama ki charge mi yidi pa gweno but one ko no dear na rom tiji kalara kunyi ginero ni watiki makabe konyo wa ken me gengo charu tim ene wa wan dan ke tikere kunyi kere wa in dan we enen ko yar me ni chakol dan monyo konyo gi charu ban mo chakol en wati me ko maka man me ken gang mo teru ke kwanyo oro mabe yubo rom ki cham rom ka te pigweno maro konyo gengo charu pa gweno te nana watiki papai chunge nga papai be konyo ni gengo charu eno coccidiosis tuo mo biro kirano ni ti nana so jimi ni duong mena luo mono nok mena pe fonye ni yere mo ti ke de kin gang poto kan konyo ma para be tie romo kwanyo ma para oro ma be ke pi gwano maro wa pot gene mu yeme beke ori kero pi gweno maro konyo tiki sam antibacterial element ye konyo kit belwen ikum tuo mogo ma ko gweno ni tinana so konyo to twal jeme ni wen bar tiki peka mogo mati am to gera peki negi en kit me rupo gini yel down to twal tuine kit ma mer in rup kere pot papai level ma mir rup kede mi ki gweno dan po ne gene ni bateme ka gambo li ata try on era tinane aya kalara pakene nyor pi gweno mare mi nyot niga di nyot niga rio niga bich niga pa o ngeyo ko oru mera ta nyor pa niga pi rio no kej gweno papa ke kunu tinane gene bi rakka dung tal raj jaro affecting organs ano aya kadong rupo ne be po ngayo aya ichak mi yona wene pe indicated but this conventional medicine enemy mo wel ge drug shop pa yeri pa gwene ni pa le ni inyute kere mi ti kere wen mi pe ne na dek
kas tuo mo ne en ni mi piniana bi ci giko aya mo ay ken gang no mi piniana di ne be ngata mer ngeo pakke o pe ki yo mo man ke prove ni mi piniana kirene nene e chak mi ona wene de gira wene be pakke wa me mo wata en wa ko bete ni video na ene ka ini neno ka ini kwano lo kum le ngure temo research o konyo tem kwed ma tut ni yeru me ken gang ni waro mo tich ken ni me konyo papa me better line kum gini pa muni ni cha wen kuno gini duwa ta ken gang bodo kan be ke kwana ka ke yubo da ke be ke chat wala ta tenana so wala ko ni scientist tin ro mo kwano science ro mala ma tim kwed ba papa ni kwan wel kilo mu nyo kwan papa ni pora eni al eni ron kwan achela rio ro pipi 10 leta o mari boko mat panera bi kide giko wa mer en ko ria ko eoni wanu fu ko nge ginoni en wonu kwan sans mero konwa chimene peki mo tika keme kede tika papa kede ken kan be po twero but atiki gene mo mot ria no binongo ne lenge loy wa kede lenge tika ya rere bada ngebe ya rere be ke mi ni dingi be git peki ngeyo ke mi mera ta nano chi mene gene wa le ki rutin manok ana fo to twal liking subscribing ana foyo bye bye wanen dok yung chabet man cha bit manyan yo